Ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo igrati Red Soccer turnire. Znači, malo sam prehlađen i dobio sam novog liga. Igrat ću s njim. Znači, nisam nikad igrao s njim. On je prvi put, tek sam ga dobio, mislim nisam malo prije, jučer sam ga dobio. Malo čekamo. Znam što ćete napraviti. Taka cijelka je predobra. Inače, postao sam malo bolji u ovoj igri od prošlog videa. Ovo je teško, gledajte, ovo je jak. Vidite. Potez mu je prejak. To su moji prijatelji, vjerojatno će sad doći po mene. Pa ću stopirat malo video. Nećeš bolat. Hoćeš dobro. Mala pauza. Evo me, Natan, trebali smo još prijatelji. Čekao mi ovdje potez sad. Ovdje njemu, aha, eto sad. Izgubio sam, nema šansa, samo 2 sekunde za gol. Ko ti još i jao. Sad ćemo rastaviti s malcem. Izgubio je paralke. Dobro je, Srbija je izgubila. Goku. On je jak. Dobro je zašto nema kazi. Ne. Kako je dobio prije mene taj potez? Njok tok. Gol. Znao sam njom dati. Sve gol. To potez. Nije. Isuse, šta ti izvoliš? Ovaj Goku prejak. Isuse! Kad se ubiti? Džaba ti to. Stvarno. Ih je pustio doslovno. Ja ću survival, pokazat ću vam jedan trik. Gledajte. Odete na survival, morate zabiti jedan gol s bilo kojim likom. Inače, malo sam prehlađen. Ne. Malo sam prehlađen. Bio sam prehlađen malo, još uvijek sam. A zato neće biti često videa. Rijetko ću snimat zato što je mogu. Jedva pričam, jeste čuli se na početku videa kako sam pričao. Dosta sam ovo preskočio. Još kasnije. Vidite.
Sam ću vam pokazati taj trik i to ću onda završiti onda video. Isuse, ne mogu za gol. Ja sam znao, a neću. To Belgija. Ne, Belgija, Ukrajina. Ne, Srbija. Još nije gore. Ukrajina je najjača. Gol. Ako je samo utrati, on će ići nazad. Sad je gol zavrta. I gledajte sad. Doći na drugu rundu. Stisnete pauzu i give up. Predajmo se. Play. Odite upgrade. Nazad. I onda što tražite. Ja ću sad igrat sa onim Gokuom, pošto je jak. Čekaj, je to ovaj bio? Ajde, danas. Nije. Da, nije. Jau, što sam i eto. Vidite, sad sam ja on. Udaram. Dobar je trik. To mi je prijatelj Vedro pokazao i to bi bilo to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!